Woza nendlebe ngize nendaba. Alejeki webafethu. Uyabona abantu bake basibelesela ngokuthi MK umlilo wamaphepha. Hello. Bathi MK umlilo wamaphepha. Hey isiphaza sikaZuma iyafida fela. Basho zonke lezi zinto ezisho ukuthi MK ayikho indaba yayo. MK nje ifanele nekhuphu kanti cha. MK izohlala la ekhaya yakhile ngikushiso yini lokho eKZN nje kumanje bayatatazela abantu bangapha eNdlovini batatazeliswa ukuthi bayabona ukuthi ifoundation abasenayo sebelapha phezulu nje ngokuthi bahlangana nalamanye amaqembu abahlangana nayo bakhanda le provincial unit abayikhanda engenasisekelo engaba noma yinini njengoba vele no president esinayo la eCountry akanasisekelo angaba noma yinini ubalance ngeinsika uma ngawe insika eyodwa bedile eyodwa nje kulezi insika kuyafana nase KZN uyabona nje mangathiwa nje iNFP iyabuya ingqondo bedile KZN uyabo so into engizama ukuyiveza ke nani niyabona sinama councillors siMK kusho ukuthi siyakhula ne student movement seMK senza kahle kusho ukuthi siyakhula so okunye okwenzakalayo ke manje ukuthi kwakhona ngapha kwagogo akumnandi kuyimanje akumnandi ubaba wenkomo bayambuza ukuthi wemfethu wena uzosifaka kulento wasifaka kuyo kanye nalabo nabo lapho phambili niyosifaka lapha yana kubantu esazi kahle ukuthi abacindezeli and akukho ne-ideology okanye ipolicy eyodwa ehambisana nathi ayikho futhi efavor abantu bakithi so kungani achaza ubaba wenkomo ukuthi cha phela labantu laba backing yosomabhizinisi abantu abaphethe imali okay ke labo somabhizinisi bayabaqhasha yini abantu bakithi mfowethu ababaqhasha abantu bakithi siyazi sonke ukuthi ama supporters eDA okanye osomabhizinisi abasupport iDA baqhasha ama foreign so manje ba benefita ngani abantu bakithi abavotele iqembu lakwagogo akanempendulo baba wenkomo ngoba ngempela ba benefita ngani babuza umbalula ba benefita ngani abantu bakuthi ayikho impendulo ngoba yini vele ayikho impendulo aba benefit labantu qobo ngaphandle ukuthi mangabe sekufika isikhathi sokuthi kuvotwe bazothola ama parcel lawo ama food parcel and then kube kuphela ukubenefita nje ukuthi abantu laba abavotela iqembu lakwagogo lathola lo 39% elawuthola ayikho into abayibenefitayo so manje uma ngabe uyohlangana futhi neqembu elicindezela abantu what are you trying to do so manje laba bakhalela ukuthi asibuyelele emuva asibuyele kuMK beza ke MK bathi babefika kuMK yafika abatshela nimzwile sho SG uthi afika abatshela MK yathi no thina sisona isipewu senu ukuthi nizosibeka unumber 2 wenu ialternative yenu uplan B wenu ukuthi mangabe izinto sezinzima lapha kini nalabantu enabakhetha abathi thina siyidumsdeni nase nibakhetha ukuthi yibe nizoba nabo enizogovernor nayo le country ebese nibuya masenxayele nibuye nizocela thina angeke siyenze thina sifuna ukuyiphathela lelizwe siwine gelekeqe without indaba yokuncikiseleka o indaba yokuthi sibambelele ngeinsika ukuthi makuyinsika eyodwa bese sesiyakhala sithi hayi sesihamba sifuna usizo sifuna cha thina nje ngo2026 sizoyiwinela amawadi sizoyiwinela umasipala ngo2029 futhi sizoyiwinela ama national elections iphelela lapha indaba so manje bathi yakhali ANC yazi ukuthi labantu bafethu abalali eKZN akulalwa ku provincial what le yabo and then nangapha ku national akulalwa ngapha kulokhuzana ku national government wathi yabo leyabayenza so bonke labantu abakuthola ukuphumula ngoba yini iqembu elilodwa nje eliyinkinga kumele baliplanele ukuthi bazolirobha kanjani manje inkinga ke akusekho lula ukuthi lirobheke hayi lokho ama by election ngawenza nje lo mdlalo wena sinandaba kodwa makuza la kuma local government elections na kuma national elections ngo2029 akusekho lula ukuthi zirobheke ngoba nathi siyaplana ngithi nabona uTrump wenzani walanda uElon Musk niyamazi uElon Musk ukuthi angithi niyazi kungakho kungabanga lula ukuthi arobheke noTrump angithi babemrobhile kuloko okudlula abakwazanga ukumrobha kuloko so nathi nibheke lo mdlalo wenu lo uzophela
nina futhi beyindlovu nginikhalela kakhulu ngoba nabakithi kakhulu ngiyanikhalela ngoba eKZN nje nihlangene nabathengisi kangaka ukuthi niyophephelaphi ngoba iningi lenu siyalazi abaningi benu niyophephelaphi. Hey kwaze kwamnandi kwa MK laze lakhula iqembu lethu ave sizomosha kakhulu kusuka next year nje njengoba sihleli nje silokhu sibhizi siba ngumsindo nina nisibone ngathi sizinhlani nizobona next year uthi asizona inhlani. Ma local government akusewa ama by election asazi ukuthi niyobabhasa apha abantu ukuthi niyobalanda eZimbabwe niyobalanda bo phela ke nibalande elisuthu ngoba isuthu anisazi komele nibalande eZimbabwe amandebele nizobenzela ama-ID nibabhalise ukuthi kube ngoba ngeke South Africa nibone edlalayo lapha eKZN nje hayi indlovu nje ngifuna ukuyithembisa umuntu osavotela indlovu eKZN udlala ngevoti lakhe ya udlala nje ngevoti lakho ngeke nilunge manje sifuna ukudila nalaba kwagogo ke la eGauteng kanye neDa ngoba yibo abantu engathi bazama ukuzenza inkinga sifuna ukudila nabo nje decisively so stile nabo nje ngoba ayiKZN ngicabanga ukuthi right indlovu sibeke one side laba kwagogo sibabeke one side iDa vele hayi incane kakhulu eKZN simnandi inkinga nje izoba la eGauteng once aqeda ngeKZN saqeda ngeGauteng singena eMpumalanga siqede ngeMpumalanga sesimnandi 2029 sobe simnandi kakhulu so nje nina bakwagogo kwazini lokhu ukuthi nina navotela iDa manje nje nisenkingeni akwaziwa noma kiwa phambili noma kiwe emuva lapha ziyayishuka imbodla lapha abalali labantu abalali abakuthola uphuma